Assalamu alaikum urmatуу Tezkeç kanalımızın görüşçülері, kutmandуу günüңүздөр менен. Бүгүн 2021-жылдын 25-декабры болуп калды туугандар. Апта күнгө ишенбе. Биз Баткен шаарындагы мал базарга келдик. Азыр сиздерге тоок баларын биринчилерден болуп тоок баларына көрсөтөбүз. Андан кийин майда мал, анан чоң малдарды сиздерге таттуулайбыз. Биздин биринчи көрүүчүбүз болсоңуз, анда подписаться баскычын басып, каналга каталып коюңуздар. Keyingi çıkan videolarda birinçilerden bol korulaslar. Ama kişiler 500 sondan mı? Na çoğunçu? Yapon emas. 600 son ha? Çoğun 600 son mu? Keyingilerine törek. Horozlar kaçtan gemi var? 1200 kemi. Polni ya? 1200. 1200'den kimi var gene? Kança yapılı? Pulu kança gen? 3000 de o da az kaldı. Tavuklar? Bu tavuktan 1200 somdan şurada veresin. Ne var siler ki? Ya o bizden versin. Buna tavuk bizden. Kaça bu? Bu tavuk 800 som galiba. 800 som kim var gene? 800. Dikandan kadar. Kaça bakalım ne horoz? Horoz mu? Çinesi 500 tavuk. Çayırsan mı? Horoz emas. Neden mutattılar? 2000 de. Horozlar mı? Ha korozları koy. Anda ki жаңа жылға үндіктер шығыптыр 2000 сомнан екен. Daha үндіктер де пұлдары қаншадан екен бұлардың? 800'den. 800'den ha polni. 800. 1800 bu. 1800 сомнан екен. Tavuk alas mı? Ana qayсы тауықтар? Қаншадан болды тауықтар? Bunlar öteriz de. Ақтар қанша болды? Ақ менен ана қозды. 5. Ular 700'den. 700 сомнан. Şu göre. Şu göre.